Baca menghormati suami yang pertama deh bu. Lah salamu kok laki nak tahu dah. Setengah jam suami itu ke pulang ke raja mandi. Sudah mandi kemudian ketiak dia gerek sona. Tu baju ditukar narancak, gigi digosok, muka dia gia pada afon, tangan dia gia hembody. Dilakekkan jilbab panjang, ya kan? Dijanjang suami ibu baru lebih tujuh. De harun no bini delej. Di kampung bo di baso harum tu ndak harum do, harun. Iko suami ke pulang ke rajo, ya kan? Baung kambiang, gigi balado, sadonya badan bapak luh, ya kan? Tapi kalau kapai barale, pakai baju rancak-rancak. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.